Mensang kaselelia, mensang mau korusia, kalangan kiyang Koht, akatin kolang kachailas ngakan maur, mensang atyayayo mensang cup, we cup, Monday met, segment oda, abu chaper, miya mampil tota mor, so kalangan kiyang kumaila may katin chaper tota oda, mensang mau kuini, serlinta, Lorna, Kalen, Komga taibilong yawa Komwi broadcasting sang te kilkilang to sangya mama san to sangya sulin mensang mau may bigak tag te forward message ang yang child kan ria chay solang kanan sampa Bible study chaper so kalangan kiyang Koht akachim kolang ke chailas ngakan maurana tran cup kau nak kacun muidang cailan memorta saik memela saik merupture ma mia bil mela ye kapakap ewana bata yap mela poeng kak chuang kaun Jesus. Well ibang kapakap poegi sonjo jomi bonai mongyong ay men cailan tola rocha. O main siyo Koht kapang maramusaraw kalangan kapang kiyang komusapul mamulimbak. Nito anam kachin muidang senan kia sengakan maur sagap cepil birda ewang Komwi obil tubanan an romwat pesen kak payautot kupana sapul mamulimpa ko nga manaman kit. Kalangan kiyang komu kisakisen maur soduk. Mukam kachin kidor pon sampawat misa kataman nanan sonista. Eso jojo ya ciakan kataman. Ap kataman wat patitina at maur ni at muidang komu yan uya. At kauno at sangko maur sa kalangan kiyang komu maur ka. Kalangan kiyang komu Wayne Koht makatin iputin anat maur kom katin katstapon sampawa to wato Wayne Koht meman meminiminiang Komwi pan kairta te maur ki waywat pon sampawat pengkom katin masani misa miminan sampawat kaiten kit kisan sampawat ay kalangan kiyang komu Bible study to way chamet niabil bang kawasak encourage build at poson kak niat maur asa nasa Yakub Romi ang amanaman kit kalangan kiyang komo maur korusya me tododa maur korusya me pantoda mur tebil pan irong clip wet lord yay kapakap ngayon sarawi kom katin masan kay tekcha masan ang uyakap kapulpula power of God and kak purlong nan maurin armas wogitala maurin armas o wogitang kuprong Koht sa kamelele my God, without you, sister kap make it nan morwat sa nane Komwi sa nane komoran koros. Arenat me mor sa nane Komwi. Kalangan kiyong komo pararan Koht me mimi nan nim korusya, nan mor korusya, inawan Koht makisinsila apapali kam kamait kawait mor korusya. Masabila sa teso, my Koht sapol mamulimpa. Kengkatin pakikit, kengkatin yeyangkit, masamamerte bilbabat, limpak wat sa trakanudi. Main kaun Jesus ikapagap kiyang Komwi yang kacen proroto malial koros proroto mongyong koros sen ka koko yang Komwi utawang Komwi yo Lord usen ka kan ke maur meunsak maur melingan maur mesotra kolula milale te sotra samsang te mela te pekasan de loko Lord maur nan Wayne Koht nan sone sakpayo kom kacen masania for us not to be trouble at mongyong kan enter tren puna den der drag puna tak sen kamelele Komwi sen kamelele samamonyo nan wen nan lang para toto mia kom gaten katwe po komyong gaten kona bang kit nan tawat ma kom banga ten kona bata kom banga ten katto o ale kit sapali kapag kiyong Komwi sanganan so ma tuetamet Mrs. Saik Mela sen kakmen kona batat mauro Lord ibelian daw ikaw ututungan trepel likaman ngayon sautakan mekan litui yang kit insenen aramas mebana la yang kit at lusan kalangan pukat makam katan muitang kitersen weweki ikapagap kiyang Komwi ibelianta o ikawudi songkang korus ya Simonen ngen saut o utungan trepel korya koros ikawudi o iweka sangponat maur
Kalangan kiyang Komwi. May the will of the Father be done. Be done, O Lord. Pensable momi kapaka. Pensable momi lolo. Magam gatin pataki yang warang ko kom gatin masani. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Ikalangan kiyang kom account Jesus pon lobo. Kom gatin kasalayang kitir yamoman. Kuprom niya bang poitare na ramasoy kapagap kiyang Komwi. More hat more sengkak mangay. Sengkak matarak. Sengkak menrong. Pokuprong Koht. Engkak poitalalet. Sa kabrayang Komwi at kabeng at kasaba kalangan ng account Jesus mo yat kaon at sangkomor. Amen. Woo! Amen. Kalangan ng kumail, kalangan ng kupromail. Ay sharing naman sangat cipan kosaya kosambalin ketrail. Kosambalin chailen wewe ki me Koht account Komwi. Koht wiya Papahng Komwi nan tama wiyawi pun sambawat. Okay, so imen pangan keng ketala chay poson, ketala newong ko, ketala kwerta ng poson, kauno suka kuya megot, amen, tatongi angel kan, tetron lang kan, men so say ketala. Ap kauno ka kauntrang Komwi ngoy, puyan kak reveal himself, ang kakasalita yi na sambawat. So, pang ko saya, mepit Komwi ngoy, tuan ata powerful de kapakap mi song ko saya tuan ata kapakapa na konong kelay po kauno ya count. Okay, so kayon scripture Korean Chronicles 7:14 Korean Current isuwe sak payo Korean Current isuwe sak payo emasani marapan kapakabongya o kolula o sobay sang suwet merawiwiya riyay pan rong Israel sang nanlang mak kikiyang Israel tiparail kan o ibang prong kapayata sa porail kan. Okay? Ela Komwi ngoy mele nanorail magchay milale chay ba matmatawa ya Trumpan to the lift up kisang free child and solami pan sansal pan ma to the lockdown na abu mi men encourage king child tama kauno mama sani mama tantong ke child solang kauno sa account aramasa ka mesa sai account Komwi ngoy at saka pakapakan masani marapang kapakapong niya o kolula o supay sang miswet. Okay, mi kalangan kiyang kauno akatin muitang chailen udi pagik chail trunga drop trina chail cold the plan nan maurwat nan sailakan maurwat akauno men chailen udi nenla uk chai kapaka pagi engak kuya mekot rapang kapakapongya rapang kolula rapang sopaisang merawiwiyakan riyay pan rongrail sang nanlang makikiyang rail tiparail kan o ibang prong kapayata sa porail kan. Wasama komgot katiye kami lele melaktaw noong sambapon. So inawong Komwi ngoy kay te karamas me sa Koht aramas me bebon sa kauno. Okay, masani if my people who are called by my name humble themselves and pray and turn away from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land. Okay? Masani me ketrail kan me pegar ni mare. Karada kauno countong omu kapakapen. Kauno wiye awi Komwi ngoy aktikitikla mowo wat ki repent. Kaluki la sangan Deepening mekin wiya mo Lord makan sensuatang Komwi makong niya. Okay, kamakit song tayo, mira pasanger nampungan ngoyo kot mamoni, peran, song tayo, me milar nampungan ngoyo kot, me aye wong kot solar. Okay, mapuko karo sa katan gi idol tuwe to, pongpong yo kot me kot makisang nantuan kot rey, awiyalar idol tuwe to, Koht kan, okay? Me ogot me mila nantuan
nandoon kaunore. So masani, if my people, Radamen encourage you child me, government kaiteki me answer. Momotso ye answer God's people. Okay? Tame kayo kasambal, aramas me repent, aramas me kauno lugulugurite claim as his. Because ayer nanay kayo lesson kauno pokila tipen aramas korusya. Iraila ganja me pilata imauya sapol mangkot seri. So kauno mama santong komyo ngoy ranwaj. Nituana chawya sapol mangkot seri. Ma kombanak chikla. Ma ibanak chikla. O ngoy sope santipaikan. O ngoy kapakap. Akauno pang koronge. O kauno pang pileu. Hil. Apan magakiyanya. Magakiyang komwi. Tipatraka. O apan pileu kamau yala. Sapotay Pompe, sapotay mainland, yawasa komimia. Isa pomuya nanso. So kapagap kima. Kun mimi maui. Kauna pang kamau yala mewat mebit maui. Inaw kaima. Inawat pan poita. O ngatra condition megatin masani. Okay, so chechuka. Kukulang lang government yat kapan. Ak chay punso solame. Chelana kapagap. Chelana repent. Kauna men pangen. Nganen sapol maramas. Korean scripture ye. James lemao isa kwano. James te child men bombe semes. Lemao isa kwano. Kumailen wek pana tipumail kan. O kapagapki aman kumail. O kumailen ke laila. Okay, wek pana tipumail kan. Imi ipatuan rancheyo. Ona chay pang kon nganen karwaru yan wiyata mau mon Koht. Yanana kamau yala tipay so ikalangan kiyang kumail Mia murinay Bible study last week ko me ko call ya me ikolar kamau yala nampungan ngoy itu enen men komban matara komban men ronga chama no wiya men ronga chama no wiya pokita kaite kai ko sai ja yu usa ijai sarapasang apu ko saya tama kaono masaniyar okay ako saya may ban wek panat po may kan kapagap kiya manaman kumail pukmailen ke laila makchay pan pupunsa sa tipachay kanak chay namnan ching kapaga kauno sa trokaronga okay forgiveness eu lesson may bang ko saya murma forgiveness te mak powerful kaun Jesus masanik chaylen mak bil makong chara masakan makailong kung chaylok chaylen kapagap kunurail pokita mak tamewya sapat ke chayla wan sa chay kapagap kunurail chay chapta pakapakirail pan sutra mo ibang kasalita chama niya chay chapta Bible study ngayar chapta ruya kapagap kumail eu sa nga na look forward to chay bil kilang tong ansang go to share ay chapta imasake par po kimegoch kap abuda trak kakan paik nituan ngayon sa rawya kawit kaniya. Ang sa wajis sa larma sa kiche look forward to ikon me kauno katela piala ay panenay so lang. Okay, so palilaw din ay kapag kung kumail ay panenay me related na nuncha o ay panenay so lang ilaw din ay pilwiya pakapagay kumail chacha ni sa say kumail palilaw din kumail sa say kumail paging kalangan kiyang kumail ansa may pil na call te sa available mapan irong atarail kan me pilinching ti telephone number sa available makaitek cha to da Bible study up ministry kayo kasampal og chailen utan sure at chaile wong Koht og chailen build up manaman isan ki an so mawat poeki an so mawakors in more amen an sa wat apang ko sang chail more so kay di sa nga kasaya pokapaka penaramas mauman utan manaman. Okay, translation in Lokayan Pumpeyo kasi mauman. Kapag pinaramas mauman, utan manaman. Lokayan wayo may bangkawewe anda pungman. Okay, kapag pinaramas pungman, utan manaman. Mau ekis ngilen luwet, pung imimang ko saya pung. Okay, kapag pinaramas pungman, imen komo yung ngoy pan declare, tapan pung kiyang Koht, tame ko chin masani. Pungman wat ki
iko sa yayar nanay kayon lesson no me kom so trakak pen pungla mongkot iso trakak pen pungla mongkot inchang Christ kele mekakuya ta pungla mongkot kareta makchapun sa sanchang Christ ipsapa luke kamelele me inchang me pang uten kichak cha songon we amao kaidek okay so menchelen metawater masan riawa wak pasang pung niay ngoi so long men pang pasaya pung tuaja ipungla mong Koht puekin chang Christ amao mau mimini ay wiyakan mau okay so anda mailakan me after todo ta men sang mau kalangan ki yang ko thamai katin puligiti sapol mamai lan so pok mailang katin yang patang Bible study I share answer what same limawe sa puno so kay di sanga kasaya po kapaka naramas so imeninda pong kapaka naramas pong man menanen manaman okay imekareta makchaban strip sapal chanan nanching kapaka chasay pungula mong Koht ria chakapakan eluet chawya kapakap ni chia chawya kapakap ni malian saraw ka tete yang kecil komu yongoy sa chabang kapakap ki ap ngayon saraw makin sa yang kecil na sa chabang kapakap ki te yamomon kapakap ria makom sudra pungulareng Koht sujib sapal asay ngayon saraw patlong okay say ngayon saraw patlong alright ibanu du wasawap time min kang kakela kayang kecil ansama chailip sapal chailen button kapakap pachail kapakapakan manaman imabuk saraw ko saya okay niya chay ipsapal chay punglar yang Koht chay kapakap at chay kapakapakan manaman ekak kaudi ekak wokitala ekak wato kuprang Koht okay takot ipsapal okay so iban uyay testimony muren met po iwialar lesson kayo may pangkachin mangin ane child photos ng grupwet ng photos lesson na mimi wasa upside down lesson na mimi lale okay ischpan repeat lesson na po iko sa yayer o ria putak ria mantodar last week pilko sa yayer so ischpan repeat poiki achai poko rapa ko wengot achai poko study gi okay kapakap kyo study gi tamas se songon wiya to kawit a pen komyo Koht sapol mama anso pa na ima kasambal ima kauno anane so niya achai pil pa Bible study ya miya achai maganita kreta ko chipsapal jachani wiya lar lessonen na komkak play rewind niya iba chayban chaman lanan moin Jesus akat tebon sambawat miyer kauta kuyuyawi miyer samoro okay akat nanan son Rome nan moin Rome miyer kauta kuyuyawi Jesus kachto akat kito wake up new government the government cup miya government in samba machay mi lale mi pa aral rule maka lockdown ape apano yuto tongki pagchailan kak Bible study ok lang okay tama kano wato pon sampawat new government the wake up so aleta Christ tape sabal kin potlong nan weyo may ban sa tape sabal isek potlong nan weyo okay so nan son sidu may kachungkak watakatamor Nicodemus is samoro man yang chon momotso yang chon sarawi apwailar eronger sabulman Jesus patangkan mepit ipsapal wing Koht o apwailar puen kalalapa mang tayo ipsapal yanano purala iputisa nga ay nono a Jesus masani yamomoy apan ipsapal so kamwatak son silu okay ipsapal Jesus pen masani meman soto ipsapal esotra pan so go win Koht on ketel chay kotrop ke kautak
Abjay manokela. Masanen count Jesus. Chailan repent. And so what? Aramas pilgin men kosayata tama aramas men wrong. Patangkan patak, turun patak ng kamay charamas. Ngayos chumeng kamay charamas. Pokatik painan lang. Imang kosaya tama kauno kosaya. Okay? Pokamay charamas. Ngay may bang pukoki. May ban kosaya cha tama aramas pan men wrong. Ay bang pukoki. Kungay makareta rail sutra kelail. May bang kosaya tama kauno masani. Akachung painan lang. Okay? So, Jaiban iksabal, Jaiban repent, Jaiban pungyang got magchelar mas tiban, uk Jaiban lukeyang wing goto, and potlong lala child. Okay? Pang pronto ka proyang malakan mesay kuweki ipsapal, ikamelele. Lesen kan san salamimi masanin pompe, ayaw poser na ni child for those, because ayan ilo kayan why. I mean, lesson lo kaya way. Tami pa ni yung child answer what? I testimony. Pues que testimony, ime pang katete yung child me Koht yes. Koht mamor, Koht esipala wat chataro pues. Okay? Ngoy koyerta isampar ye isak silu aya pupsapal. Ikoyerta momotso ikinyang sarawi ap kauno yang Kula saraw ya pe ng program and more, ng tiyak and more. Okay, mi ban manogela Koht sang niyot lel ni kauno, aran sarawi yang kula sarawi. Okay, bakit kung kula sarawi po kita, priya iserlin te katay liko kap so imens waiki. Okay, okay, bakit kula sarawi po kita, ibang kang kraka. Motivo mi miselini. Ni tiyak, tenuya pa. Niya isampar riyasak silu kauno kalangano muitaw niya yang kola school fee. And so may la fee iko kila palian education. So iko kila palian yoramanin law. And so may fee school ay nanapal aral system of British. Tuwaja fail kayon chapocha ijamaya introduction ni rail pugot. Kailasang sasalata mauyawi. Inana ni fail. Masanin pumpayo kanta rot tolul. So ngay wakita stop check ale education wakita udani ya palki is to prepare ang tami ko lan wiya. Ariyan sawa ikola nansen worry anan mas iupsapal yaleta Christ. Okay? So nan sampung siluwa failure na na school, ikin DF, ay bil chapter laloid ki bababe. Apan so mi kolan school out ayaw ramanen kola poitaw kasi la bababe ime minanay malien. Ngay indami banglar school iban neksang Fiji bang kasi la ipene bang mano kela men pompe bang mimi wasagis na lamar kami pinay ko santi. Iban minanim pasaka iban tax to sa ikin picture ikak lesson pongi penayo ramano lenni soran. Okay? Mind control. So, and so may I kola iusong may lilango fail laloid ari gunda sa mamawak. Yung ay kang kinalialo yung ay wiya mimi sili ikak mi likin ay to mawiya mamaya mintagis maglang ya chachani wiyayar lilaut kaya nga popot sampar yesak silu. Aman yangaya punta nan mo kan obleski mo to ja socha ko pora inta. Aki fail o jaber lalit ki baba. Atana ay call baba. Intalang baba ay kapunot kana kinta kapakabay kinta. Ikapakapir chulu po. Wiya kapakap chukon me kapakapat to. Ari yang aya eurano nan mas walu clock limau ni so juk abuta krema kaleta Christ I pichi saben je ang rang koros yaleta Christ and so se
Serlinta melama call papa ante call ya telepon kun. So idakre mayale ta Christ ngandang meng ikin sarau rang koros yale ta Christ and so ojo asami isa sa ta intinta yawe wana le ta Christ. So kasale yang ya tuan lesson me ya yang kumail megchay ko Rusia tipan lesson Ponopon silu akas ko saya sangan mor silu itu ang kaon ay rong tupon sampak chay ko Rusia tipan so Germany puti Japan ko lanan chay ko Rusia tipan so iko yun sangan aramasen mo tu chay kategori chay ko Rusia ko to lalen so kawawayang ya magchay ko Rusia tipan ipsapal chay magchay ka purokila ren Koht huyala paneneng kaono metuwajal from natural to spiritual kusang na natural man kulang spiritual man so otanay wrong ikamelele me ele ikin rong ni ay ko kaerta ele uya patapatak nan momotso i time ngen Kohtan mo ongya okay i time ngen Kohtang ya yan rong ansawo so mas walu ketua isak limau clock limau ni so tuk imoy dang Christ ay more pues kisarapeno ko saya kabanip sapal kabampung kiyang Koht makuara mas tepanaman o kabana asa menchang Christ kelep en wudenu kata o kaban lukayang kauno patlong iud kauno keteyer pen wiwiyam arian so me wiya kapakap ngoy alasang api alasang ni ay wiya ki kapakapo ay me wiya sang kiyang Koht tamen din daw ngoy kapakap nek are tuwa niya di aleta Christ niare niesil indang kauno main Koht yale komutara ipangake wat puksarawi ikin wadak cha puksarawa mene cheisa kabe imer listo ilar merlar inda ma melel mia Koht mo kapakapin sawewe ma melel kom kliklang tote osamme inang na imongyong anak itong ye inangi wat puksaraw ngayare sa malar school iwi school rano isukak manogela clock riyaw pelo ring pelen ay lesson period in mo ay class rano inangan wat puksaraw yo yakan tiyo pop tompo na imongyong Imen John lil nanay paraw po imen watawat. Kola lil nanay paraw loketi watawat. Ikin watak tuwa chay pakpaki chay nang iyo watak so cha udi kak wat cho lilay sa kriyaw luka pampong. Wat to lil riyaw luka pampong. Tuwa chay inang iyo kauno makachkido. Kareday men kakela kay kumaylakan maabot siya mo itong kray sa may maur. Makom so chay nangi kauno mangi magchay chay nangi bagay tek atray uyaban mor chay san i kalanganen chay sapanger me maing katlong lalay pwede ngin saraw me ban kama kitong chay len nangi chay chukak ping kama mo yang ata inangi wat puk saraw yabe pwede i mor kap mikos ko sayan mo so ngay ikak wata klok riyaw miya pak lil klok bayo may ban school i chapter ko sampal ki ay wat puksaraw sa ngay study ay yap okay pak yap kin yang ibang kingolan at class at yang lang atay kumpur yamay pogita and so may study choro i fail choro kenefoti and so may chapter wat puksaraw yo laut sa ngay study ay yap kak yang aleti AB karitaw dani kamelele manamaneng Koht ma kamuyo ngay rapaki so ngay watawat chapter watawat kaperan kier watawat yang ay kambang ko do mona ipsapalo ni alem kan at running out ikoirta duwaja amo kalangan ng Koht ay babaw i kopropor ko mabambil suit ki yang ko saya pwede katete ko imet ni ay koirta ay babaw barang ki sa kaumboy asinin na napal sakak aban kotokita sench eutra etun raisa na luwapon sa kaumboy
Arniai Koht tani kailong ki sakang wai pui klang se somo mo do je sakang wai yo dan pilge lain are anso me you teenage la I kailong ki sakang wai I peren ki yang seli yang ikan men ka peren seli ka yang rai kolanan mo sakang wai abgang nem. Okay, so nialem kan mona yale tak rai so ikan yang rai rabanggolan night club ikan yang rai kolan ngai nem saita yang kale kape abkan to ka sakang wai yo. Okay, so anso me yale tar krai so peren ki wat puk sarau ko tong yo yero iban loke yoti yung ikan pango to knock chaki sen kolan out king kamomoyata mischu minan pero peren samalar krai ko kola ya wat karday men pangan ke child asa kaita kasap anso me child sapal ngayon sa raw yung potlong. Ngayon sa raw chay watagernan. Pilipay riyaw isak silung ngayon sa raw yung makin kauntrarakiya chay mong yung. Chaylen men watek, chaylen men wuya. Tama kauno ko purki. So, kapurilang ay testimony yung tako jib sabal. Nan, tuwe siya, ni kaunap na wiko siya. Ay watakata na ay wasang wata tuwan ngayon sa rawi at siya tapuan sapol mangkot warangko o ibil watakata nen penihin main okay kumay kachan mangi penihin na puk makasakasaya good morning Holy Spirit tuwan na waun ki chok ngayon sa rawi ari iwat watakala puko lelu ka pampong lakay sa kriyaw ngay tuwa mokit kita ay watakata ngayon sa rawi yo Inda. Koko tala boy kanan long laki sa kriyaw kasi nenda putan mengkon mamelel miyang sarawi. Ngayon sarawi. Mamelel miyang sarawi. Toke yay mengkon. Uya just song ay poputi. Ipoputi na naiparo. Mga yasuk ay dito. Kapakap chaptar. Tuwa chay. Lokaya potitasan na nawaya. May banchaman-chaman ay so may ipsabalo, icha kapakap meyasa, samach makachkach nan lang o kapakapin monga. And so may puputiyo, and so what you got in that slain in the spirit, po'y marayan kitara, and so isa sa tayo mo. Po'y inangi tayo mo, po'y yapchan, kauko tala cha po'y ka, nandi ko pa ang bongkla sa kriyaw, ngayon sarawi, mamelel, miyang ngayon sarawi, may watakata ng puksarawi o, ol mana kasaya tuwa na ke newang Komwi ana toke ya arngai popite tuwa cha hot na ikon me miyang en sarawi me esipala wat cha pu ikon I slain so kapagabo potita tuwa cha ikonta isola kon yo konta wasa awayo yo kapagap kilo kaya dokaya me tuwa cha yuko say we kom mangi te kom rong kom we kita mentinda Isola kon wasa konda wasa ilokolo kaya choror. Okay, experience yo mame tuwecha esipala ay wewe ke puksaraw pwe. Isa sa tawlo puksaraw ya pa chap tawat wataka ikone ta token ngin saraw. So lo kaya chororo pa patta. Lo kaya chororo ukara para kasyak karaba ngayon ikun pargati awa yang ta tayo ma. Ngin south so mitar poy aso pokapakapo potitasang Tuwaja kota sang lalay potye na nawaya isyo matawayang. So kapag kota so niyampan wat puksarawi nan wiwiyaryawan so me Jesus katala warangor miminan. The upper room kauno masani rente ko silia prangkola awiyawi parang katkiting en sarawi. Ang sa mga sarawi tiya tapora relo kaya choror. Arimo tami watakatao tuwaja potitare ari lokaya chororo kota re yo ngai sola kon wasa tu che blackout oi konta wasa kai wi mama ye yo sola kon wasa konta wasa kai wi ko koror okay and doja experiencing kauno ato ke yo enak murna wa payo klok payo ni soran so anso mi mantau ibenin ta ya wat ke mia Koht ngoy me so jok nok rabagi. Murisa mo imengkolar
raba kita wasan sarawi mebangga kela kala iposan. Okay? Ngayar kola. So okay kumail pongkola so to sabol mo may puksarawi ap may wewe kilo kayang wai imo manaya sala what puksarawi poi pikola kokolan school kokolan kulang kasi lai panene mano ko la wen pombe chipi wa nei puksarawi ave so ansa me ipsapalo utani anana imen watak poi ki corner experience ngin sarawi tiata po yas chune puksarawi kaitan chune puksarawi pombe me kas ko saya so ngai itu aja watak puksarawin wai I watak murena experience I kaker wewe kila okay so tu aja inang iyo kauno mekito wewe ki puksarawi ngensarawi mekito karena mak caipan socha kon ngensarawi te sawasen ngensarawi dan caipan bang yo watak chu wewe ki so I chapter kapakap ki wenbonbe I chapter pakapaketa bababe I chapter bikin kapag main coach melaw kam ter kat ki wisang ampawa ben nor yanana purala kaloko ngai penenai tueje tami kilang Fiji ta tokang Koht nan moren mapulapul I chapter mau ki en wiaw ponbe ari anso mi wi ikola yan sarawi aman riyaman putrak yang ai chun school ramakal wayalang sarawi me ye yang lelran wat me ye Christian Mission Fellowship irakara yala nan Fiji sengkola sarawi boy irakin yang chon sarawi ari kola rakan praise kumailakan yang kau takayo praise the praise of worship amasana ap kabulbul okay rakan praise ngai masaboy inta tayo maranok law mo ko tranana mondio nenella ay masak praise of isan worship metu aja kol wawai kan kan sanamanan ngeni mau ke mo para malay masano ko to kapulpul yaw tolul are ngayarinda okay bang ko to sarawi ran saraw ko do imen ko saya testimony boy ki pak chocho okay kumail main matawa kumail kele karatak mail luwet ay men testimony gi kele Api pueki ay kon ngin sarawan ng chapio ay menanane ay men koyertao tip tipentong ngin sarawi. Okay? Pag saraw ka tete yang chay ngin sarawi ma chay son ka school. So we koko tujo ran sarawi yon naka we kwatalaw yang ay kontangnya kapang purala sarawi poses chupa yang saraw ran saraw ko to sa bangkola field trip. Arang ay bil okay. Malialen I experience in Sarawyo mimi nanay Malial tuwaja. Imen kola I bil masak maso Sarawin Satan ababoyaki. Praise abigang. Mo ikang arenok Sarawi salat mo salatak resalatak ang kaunong niya isan tuwaja. Maslala kansa na mau atmosfero tatong kiyay Malial awak sa nga chay king kautak pombe. So ngay bisugulero nan wi ko le ni ko nop di chama ni ko la tutu ni pong aya bundalang ka no main Koht makom ko purgi yang purala sarawa sa lakap kitonya yen nangi amaso iban stri nangi puyente purala pu yang ay gusto bang purala ite lotinan me gusto me pit Satan maoray kapag ngoy kola wiya sili megot tuwe chamona ipan mayro inangen lakapon ko to po yung purala sarawdan loud arin ta okay kanggola saraw ngoy kola saraw man daw kelep what lawns on praise Israel praise chang sele paranong Koht Iklan sili so Germany asa so Masaya arinda okay main Koht Bensong ala sangrel koko da boy ka yang lop koko dala boy ka merpana song na ikon ay katoto apop sang tuwe chay perantanan ngene ay katoto na fail ay katoton
an baba be so tarang ya te ai chukita te isingo kan me wies wodong ya ai ko to kan popsa usang nai peran rana tani sa chun sarawi ko ari worship ko do usang nai yo ke poi kak sang ko so chama pe kas kasawiya po man ka drop ki ai wang ko patag usang na pil kansa na mouth wacha Holy Spirit connect yang nan ngenen tama wiyawi kareta in ikosane di okay iyay sarawiyan marain potami watakata nampuk sarawi iklang awiyawi wasaw arngay chaptaw ya kapag main coach menlaw katarala missionary pon pe po men mapulopul especially kung kikila mapulopul po anso may kayer tao yesa me ongkich mapulopul saraw ka po okay second mal po ma isyo saraw ya baba okay kachupa momoit kachupan palopol arika wiya nupuko wiya ni mal po rangka ki doy freedom mo po ki ay corner tatoken maslale kauna ya mokmokit ichaper ken bankin stadio klake sakriyaw luka pampong ay miaksin tohol kisa hiwiyage ay wasang kapag Amy me pilihan ko lar USP ko saya University in South Pacific of Fiji ibang pitoy isang nanay dormo ngay kola ponsin nanaw ngay chapta kapag nanaw ay rirtila nan city in suva with a light kan yan bangin kola ikan picture pon be yamo so to sangan dirin light pon be apan picture may wiya kapag ki wen pon be Mengkot menlaw katarala missionary pon pe dami ko ner men pon pe yan yang kon. So ikos ko yan anto isak lemao mga schoolar parew ewang kauno to ay ewang kauno inen loud mo I time I personal time. So chapi katarob ko pata ka pesa ang kanay time mong ko try kapa watawat o ngay ran sarawiyay ko layan sarawi. Elen 96 so ikolan vacation mo ko Komalin school sampung silu sa bangkeng Komalin school kola nan November por nan January ap mona ipan kola schoolo nan saraw me yangotra Christian Mission Fellowship pastoro pakair kita me missionary me miseli masel ko chepang kamakitala wen ponbe pastor matuecha missionary in every man so rai wasele masa na so renta rabang kamakitala missionary ko sang masen wen pompe utani kin chang sele tamen da pompe ong ya utani da kauno wiya megot nanai kapaka so an so me peti pompe buman rabaka missionary ko study rai like ola tatok owa ikola tatok owa is summer toecha wiya practical nanai peliana educational assignment din na nat summer ika school so mia cha me biltaw tapong ko ala ka chaman kin yo ngoy nom chun school eurana we ika schoola ilaisa me bod grana ja militer in efriom and so io pucha kriyaman irak pasat school ira ko lang kalok and so ira ko lang kalok kalkalok sila ngayon daw what kumain me ko to rapaga po iban yasa makano connect to ong challenge to talk pa na mebit to talk ng coach nan pompe ayap studiar may ngay ko to yasa sampata ari indang mo tami songon testify challenge na sa makano limpakong ka challenge o song koros magchay connect to ngina na chay kapag ebang ko to Emasani rapaki amperen ren kauna bang kiyang desire of your heart. So rano epakre Eliza epakre kagakso sa kanya tiar workers and riyay terumpuchak o ay friends terumpuchak. So anda ayamo mo inta kapan changa chakapel ponpe ay ban kolray larabang kas kasilan ni kailan alaw yawiyuk. Langan sa upuko ay wong coach nanen kelay Karanyan tuwa sa tami inta kauno kan backup. Kareta encourage kecil, encourage kamu encourage ya. Nanti yang ewang ko, reino gidier. Me acai ko say manaman. Okay, so rano chang kapel pompe yer kata putrak excellent. Mia me puliki dia rail pod ni I call rail repel
pakaral kopo ko lakas kasi din ko ilanalo awi olo po i-describe ang rail ikaw yang rail o istun dastarawi po iya samarapan pangagi instead of itajan ta wala man buya sila ka school o pagiyan sa wasara pagiyan aramas igumal may matawata so riyay puchang ko palilaw din riyay ko rajugijugan sa wa melaut ko resapang niya ay cousin kan sapang niya ay friend kan close friend repil sapang niya so ramin ko ilanalo awi yamu manat panasa ramasan inta tron emang pinipin taga truck olo inta makapan chang mamia aramasaman simpuchak kolokola kopon ko ilanalo udigo itak tama yawi so imo manaral tok pa na apo kamelele makaunot to okay pan udu wasa story in beautiful porque iwasao me tatawa chap sangya tami songon ko saya yang child God is real o apan pack up song chorus answer song chorus porque ai relationship ang ko try moni kyo ka sampal ki answer song chorus mana lel moni apa kapag ko moni ko to kapag kisa puen kak mi at wasan santi sap ko to tuwaje emangai ap ko la lelan so me ibil mal klara ye wang ko so imi men e wang ka child wasta nan lesson tuwaje iko so saya nintrapyo isa sa kauno koto nga ye wang kot o koto ngay lelwasa so ja maklang niya ni masliki may backslide kauno makasaleyang ya saniyapin kasaleyang yurong maslale so imi men encourage kichay so lang okay kichay backslide matuwa ja sobay sang kot aramas kaklang lapo populang moroboyo esa kasakawa berberen mendakilar backslide magkoyo ka sampalong ka chay so lang pagchay ka kamkamo mo magchay banggolan lang ak chay bilusang pagita kamkamay ti and miya chay nan weekend the last week may lagan kachinyang mi po Bible study ndatong niya ansa mi chapter yang Bible study Satan mo manatakiya law to jay lelong kapal jojo amen Satan kang komiyang kelay okay Satan kang komiyang kelay lo Satan mepitoyo makompan kelay jaren kauno imes chukak proto makompan aude kin komi kapakape wong kojo watawa des chukak proto ama bang proto etron eban makele kala papan tron to eto so trautapa arya bang goyo ibil rogoto yanga okay eu lesson mo maybe bangko sa yamor puasa tu aja maslole nan 1998 tu aja ikos ko sa yaleta Christ 95 1998 ikapakap eu pongo porque yaletar Christ ay bil mentakelar moment tamun la lo kayang pompi tamun la moment slack nanay mo rin so lang or kami bangko siya manan punopongkos dua ramas magutong kot obil so pesang ay paninay so draw sa may so pesang puya kita sawiya kau tak sawiya sansarawi iwiya patapatak apin ngoya sa me ay mongyong aso tuwe tran nintrapio pin ngoy draw kau no mangi okay so yo pongo yu ikapaka nganta main court imi panche nam seyo main court milaw kasaleyang ya may mela pongat ibanggola ya isay kwandi anan lang rejida iklangata fission okay makambang wat puksarawi miya irailakan songon Simon Peter abaklangata fission songon Paul abaklangata fission John klangata fission tuwaje fission o oraman wak pasang oraman mayerla kak matla mayerla oraman okay oraman kauno piltatong ki oraman okay oraman ko saran chepel okay oraman kauno tatong ki oraman so dami ko saya fission boy isay wende ipapa amen uya kapakapon chenam panchenam so chukapakaporay ay kapakapon data main court boy giping kon maslale staro and deep
Asa mangin sarau mi meremi, mi sarau en deep. Ansa me chebang ya da deep, pokita estukat kating gichai la bo ye so sayang child kapung kala tu trante na yo me. Kata chai la tension chailen kapung gichai la. Kupur mak mai bat pata warela ikon mi mor spelalar time up. Kasambal. Chailen we kita ko chip sapal. So yeah. Nalong rechita. Ikilang vision. Ikilang aramas, ikilang kapin mga naramas kay do je line yo ko tala. Koht ischok lang po mesaraw yo light. Emelingaling light. Api je miya sa line na naramas ko tala. Ngayang minan line no. Ari ijay kan wrong okay I can praise the Lord o ngilen sang up. And so me I turn ilel mon kauno. Ischok lang kasi yayar me ischok lang power. Ikilang atan nekan. Ischok lang po kita wana lingaling paron masaya chukak kilang. Chon lang man open da pugo. Nakambang watek at the chaikan minampukan komor. Chai me sapal. Chon lang man open da pugo ari. I moment I close di pugo. I triak ti kokok. A chat nanay vision no chat tinap o pulpar. I kokok ka ikilkilangan da. Ibil pangagdar po yung panda. Chon lang. Atay minampukin kamauran. Kamso taula kasalayang niya. Ari, koko, kasi kachapan kita intinta. Koko, ikipa na. Puelo, pailap. Tuwada, kasokong puel. Iso pa ito yayinda. Amor tuwe chama. Amor tuwe chama. Therefore, alo kaya why? Therefore, ikawa kapala penan rocho. Porin mesaya pakialacha peway rong ngilenan hel. Ngilenan hel oh hi. Giles chukak manogela. Experience of yawyang yan na 1998. Ab ngilo irong ngilenan hel. So buksaraw masani miya hel. Soja ramas kinmela nan hel. Rawiya lokolok nibong nunran. Rawiya kapakap. Iral makoyo main kapakap. Rawiya kapakap kung gichal. Chalende ko la reral. So dami song kakilakakin komu yung ay kaklusang. So ipsapal wewegi. Pungi ang coach mga yaramas tiba naman lukeyang iyan kachlong na nay more and uder kaunia ta kakaunia more ke more saraw more pong more newang coach. Mamia tip miyanane woksang pogita may bang kamay tipaikan ay bilbanim saklan anel. Okay yaramas patang ke niya maletar Christ kamawar forever estomelen. Chaiban lusang mak chaiban pupunsa sa pachaikan. Iban uduasa mamiyata sapul mo peitak kom gak call yata murin callet. Kalangan o iban kapakap makom nuwasat kom menup sabal. So jay songanal. Jesus masani soja makak so gawin Koht may so jay ipsapal. Ipsapal kay deyak wag dalam pelian lamalam. Ipsapal tuwa jar tungang kauno am nor puen miala nampungan ko dan miala am relationship on kauno. So relationship wo jaban sarawi o pung. Isme yang kamu yang pung mongot injang Christ kelep. Isme pang yang kamu relationship jen sarawi kamu. Pue masani God is holy. Koht sarawi. Irailakan meyang kotong renyang sarawi. Okay sarawi wat kiban soik ay peren malakan me panaloyang ya. Ay lusang komor me kachkido. Ibang kapakap makom say kaleta Christ makom say kupsapal kom kakuyagi sapul mo kapakap met. Sang nanomoy mongyong. Main count Jesus. Ipungi yang komoy. Ngoyaramas tiba naman. Sang niklok me iputi. Koyerta. Lelan so kiset. Ikamelele. Injang Christ kelep. Kak wuden datebaikan. Ibagi yang kamu yang kacen makong ya. O wuden kitebaikan. Ntramay. Kom kacen katlong lalay. Kom kacen kauniada. Sang met kola. Amen. Ibang kapagat o close dia chay Bible study in mensangan ranwat. Main kaun Jesus kalangan kiyang kamay. Maur korusya may ipsabal ranet. Ipsabal last week na nat Bible study.
Uip sabal anso makom kajin moitong. Menia bar, menia anso, mama naman kitip sabal. Kalangan kiyang kamumasanan komor kamelele me sansal. Mabil suja sansal ngen sarawi kom kajin kawasa, kom kajin sipala, tauli tami ko sayayar, o kapisajikiyang nan meuren korusya, mesuja wewe kita suja aleti, sang nistami song-songan ko saya. Kalangan kiyang kamusabol mamulimba. O i-release baptizing ngayon sarawi. Ang kaktiyata po mong yung o more korusya me bananane. Maing God sa kamelele ngayon sarawi me at son patak. At son sawas at son kamait. Doon at wewe me sa mamornan irapan anso, munanso. Kompang ka dyan buya sabol mamulingaling. Lingaling laut kukoto po aramasakan me kutong nan wing God ansawat. Ababan kama sa buhay ko ang relakan mesotono pata nito nang pangatun kot kisan sapol mo yaramas akong pangatun muy dong and so loud mangen sound pan control sambawat mo nang pangkat to kamo malay me sapol mo masani sisto kak wogitala sa kak pungki yang atra o kapakap o submitat more pusan ka kono pata tuwang komo de wang komo and so me rupture ban buyawi kapakap kiyang komo Lord kamu yang katin ye yang kid pusen patan kelai lo baik nantama sa rompanayar sa kapro yang kamu at kapeng at kasabay kalangan ang kamu kaun Jesus mawiyat kaun at sang kamor amen 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 pilmen bak makta may koskosay warayla koskosay ja warayla po ide stuwe wagi anso temer langoy samalar nan langa ay testimony sa pakatar kalangan Chay ban bilaw chupa na clock walu so to get.